What is up, everyone? Welcome to another class, and in this video we're looking at a modal verb can and could, okay? Саламатсыздар, бұл видеода біз ушул can деген модалдык этишке карайбыз. Ал өткөн чагында could болот. Okay, so basically I can do something means I know how to do it or it is possible for me to do it. I can do something, men bir nерсе кыла алам деген, men аны кылганды билем, же мен үчүн кылуу мүмкүн. Демек, I can, мен кыла алам. I can do something, men bir нерсени кыла алам. I can play the piano. My brother can play the guitar. I can play the piano. Men pianino ойнай алам. My brother can play the guitar. Менин агам гитара ойнай алат. Atabek can type fast, but he can't speak fast. Atabek can type fast, but he can't speak fast. Atabek bat жаза алат компьютерде. Бирок ал бат сүйлөй албайт. But he can't speak fast. Can you snowboard? Can you snowboard? Snowboard дей аласыңбы? By the way, snowboard is a verb. Can be a verb too, right? Snowboard деген сөз бул этиште эле болуп калышы мүмкүн, зат атоочу деле болушу мүмкүн, Ошол board өзү жана эмне кылуу, snowboard тебүү. Can you snowboard? Snowboard тебе аласыңбы? Yes, but I'm not good at it yet. Just started learning. Yes, but I'm not good at it yet. Good at it yet. Just started learning. Бирок мен андай деле жакшы эмесмин азырынча. Жаңы эле баштадым үйрөнүп. Can you help me with these bags? Can you help me with these bags? I'm sorry, I can't lift weights. Can you help me with these bags? Бул сумкалар менен жардам бере аласыңбы мага? Жардам берип койчу. Кечиресиз, мен оор көтөрө албайм. I can't lift weights. Okay? So, for the past, we use could or couldn't. Ушул эле этиштин өткөн чагына биз could жана couldn't колдонобуз. Мисал үчүн, when I was young, I could run very fast. When I was young, I could run very fast. Мен жаш кезимде аябай бат чуркай алчумун. I could. Колумдан келчү, чуркай алчумун, бир нерсе кыла алчумун дегени билдирет. Last year, I couldn't understand much English. Now I can speak. Last year, I couldn't understand much English. Now I can speak. Өткөн жылы көп деле англисче түшүнө албайт болчумун. Азыр мен сүйлөй алам. I was really tired last night, but I couldn't sleep. I was really, really tired last night, but I couldn't sleep. Кечинде аябай чарчап турган болчумун, бирок уктай албадым барбир. Some of my best friends couldn't come to my wedding. Some of my best friends couldn't come to my wedding. Менин жакын досторумдун кээ бирөөлөрү менин тоюма келе алган жок. Okay? Couldn't come to my wedding. All right. This is can and could. Бул can жана could. Байкасаңар, can'ден кийин to жок. Бул жак can өзү эч кайсы немеде өзгөрбөйт. Аны дагы азыр түшүндүрөм. Now let's take a look at the formula. Эми ал can модалдык этишинин түзүү формасына карайбыз, кантип түзүлөт. So, it's a very good and very easy verb because you don't need to change it, okay? It doesn't change at all. So, бул аябай жеңил этиш, ошондуктан себеби ал өзгөрбөйт. Мисал үчүн, I, we, you, they, he, she, it баарына эле can кете берет. Can же can't. Түз сүйлөм can, терс сүйлөм can't. Okay, мен бул жерде positive дедим, ошондой эле бул жерде negative бар, So, мисал үчүн, I can play the piano. Мен пианино ойнай алам. Мисал үчүн, мен үйдө секире алам, бийик секире алам. Ошону кантип айтабыз? I can jump high.
Misal üçün jump деген секирүү, high, big. Demek atatoç madaldık can jana etiş. You can play the piano. Sen pianino oynay alasın. She can dance. Al bilye alat. Jеңил эле. Ошондой эле can't. I can't play komuz. I can't play komuz. Men komuz oynay albayм. I can't play the piano. Men pianino oynay albayм. I can't swim. Men suda süz albayм. Okay? Эми question sentences. Суроо сүйлөмдөр. Суроо сүйлөмдөр деле оңой эле. Жөн эле can'ди алдына коесуңар, ататоочту коесуңар, анан кийин этишти коесуңар. Мисал үчүн, can you play the guitar? Can you play the guitar? Гитара ойнай аласыңбы? Can she see the book? Ал китепти көрүп турабы? Can you play komuz? Сен komuz ойнай аласыңбы? Интонацияда өйдө кетет, Can, ататоч, жана этиш. Okay, now let's look at these sentences, these questions. Ол суроо сүйлөмдөрдө can жана could'дын айырмасы деле жок. Can you tell the time, please? Вакытты айтып коесуз бу сураныч. Can you tell the time, please? Could you tell the time, please? Вакытты айтып кое алат белеңиз. Демек, could бул бир аз мындай жумшагыраак кылып сурагандай болот да, сылыгыраак кылып, Could you please tell him I can't come? Сиз ага айтып кое алат белеңиз, мен келе албайт деп. Could you please tell him I can't come? Ошол суроо сүйлөмдөрдө ушул can жана could'ды бир нерсени суранганда колдонсок болот. Can you tell the time? Can you help me please? Мага жардам бере аласызбы? Could you help me please? Десеңер болот. Мага жардам бере аласызбы деп. Okay? Now, эми бир нерсе, when you ask for permission to do something, you can also use can or could. Ошондой эле бир нерсени колдонгонго сураганга же бир нерсе кылганга суранганда дагы ушуну колдонсоңор болот. Мисал үчүн, Can I use your pen, please? Can I use your pen, please? Ручканы колдонуп турсам болобу сураныч? Can I borrow your umbrella? Can I borrow your umbrella? Зонтигиңди алып турсам болобу? Could I speak to Adilbek? Okay. Adilbek менен сүйлөшсөм болобу? Please, yeah. Could I speak to Adilbek, please? Adilbek менен сураныч сүйлөшсөм болобу? Мисалы үчүн телефондон бирөөгө чалып калсаңыз, So, this is can. Бул ушул can этчи, модалдык этчи ушинтип иштейт.